va tumbela hi vun'anga va ba xitshungu. Atenção, mais jovem. Atenção, vatswele. Atenção, mfumo wa mina. Lava va hlupha xitshungu xa hina. A ku na munhu a nga tenderiwa hi chapata a baka nkulungwana wa ku giya ku tsaka. A ku na munhu a nga tenderiwa hi Mhlabezulu a ku giya ku tsaka. A vun'anga la vona li nyika njombo tse. Yingisi manje vale va dotori hi Dr. Mhlabezulu hi Dr. Chapata. Manje a vun'anga la vona li nyika njombo ya ku kuma mali so. A wu dahiwi man'wani mavagwi, a wu dahiwi swin'wanyani, a wu biliwi tihlolo, a wu fembiwi. Vo wa ni nsinya wu nyika njombo u gama ni mali ya kona u nga yi kumi. Va nyikela madozi R1,000,000 inga ma 12,000 rand va gama va nyikiwa bandi. A mabandi lawa ya ma sayisiwa xiphamanini. I va vitana ku mabengele, swi vitana ku mingamazi. Se va fika va swi chucha a Tsumani ni mafurha ya Nhlabvura. Va le ka switirapo va sila kumbe mikhurhi va chela va rhungela. Va ku boha ka xiwunu n'wananga, va ku tamisa a wu kapi n'wananga, va ku tamisa xikutu xi nga cheliwa dimoni n'wananga. Dozi R1,000,000 wa maxo ma hi yona, 15,000,000 wa pfuxa xibalakani xa wena. Manje u tikeliwa mali, va ku tekela mali u gama u siya nhlumulo ka vatswari, u gama u siya nhlumulo ka nuna, u gama u siya nhlumulo ka nsati, u gama u siya nhlumulo ka vana va wena. A ni le ku tlangeni mina, ni ve vun'angeni, hayi miharihari leyi hi vonaka leyi. Ku ni vanhu va tirhaka vanhu lomu Mosambiki, ku ni vanhu va pfunaka vanhu, ku ni tin'anga ti pfunaka vanhu. Hayi miharihari ya va Chapata, hayi miharihari ya va Mhlabezulu, hayi miharihari ya va Ximanimani. Pfukani mi hanya. A vun'angeni a ku tirhi nyoka, a vun'angeni a ku tirhi xikhova, a vun'angeni a ku tirhi fene, a vun'angeni a ku tirhi tinyoxi, a vun'angeni a ku tirhi tifutsu. Hinkwaswo swiharhi leswi nga mi byela leswi a swi na njombo. Swiharhi swa khwati swi ngo ti fambela. A tinyoxi to vona ku ndombeni ka yena ti cheliwe perfume, ti dakwa, ti ya tekiwa ka kolo, ta vekiwa ndombeni, ti cheliwa perfume, ti dakwa, a khipela mifoto, ti cuka ni khwatsi. Loko ti ku ti korhamile, ti onge ti dakwile, a ti tlharihi, ti dakwile nge tinhongani. A ku na nyoxi ya nchumu. Leti eka Mhlabezulu a ya xava akolmi kumbe ku xikopa, a fika a petela ka chacha lowuya a ti fuya. Hambi laha kaya ti kona tinyoxi ni fuyaka mina, ni ta mi komba mundzuku. Ni tinyoxi laha kaya ti pfunaka. A leswiyani a swi na ntirho wa njombo, a ku na njombo. Loko i li vanhu a va yi tekeli mamba va ganka. Loko i vanuna a va yele a tinyoxi mhakwini va ti teka va beleka. Vavanuna leswi hi swi vonaka va tirapatela wena, va xenga wena, va hetela nkama wena, va ku tirapatlara. A ku na nchumu mfuno no mi kombela, twanani mina. A ni na vona va Chapata vun'angeni. Manje ni hulukisiwile hi kereke ya Velaposo. U khuluma ku biha hi yona wayiro ni le mina, yi ni tekele madimoni lama nga ni hlupha. A ni muvhangeli, a ni mfundhisi, ni n'wana wa muVelaposo. A ni huluxile Velaposo. A ni madimoni mina.
amadimoni ya ku tala, amadimoni ya manene, amadimoni ya manene. Leswi ya mi hari mi swi vonaka a ku na dimoni laya. Pfukani mi hanya vana va bava, pfukani mi hanya vanhu va Xikwembu. No mi kombela nili bulani ni vatswali loyi a nga nyikiwa mali hi Chapata n'wana, bulani ni vatswali mi ni ligarela hi ningela para swi tlhela leswiya. Bulani ni vatswali vatswali bulani ni vana va n'wina, sorry vatswali bulani ni vana, a hi buleni ni vana. Majovhi ya hina hi buleni na wona. A xi nyimekanga phasi ximbutsu. A mali leya ku ya diba bazala a dibetela mali va ka yena, a mali a yi dibiwi mali ya yila ni phinda mali ya yila. A veketela mali bazala hi rolela loko hi li karhi hi tirha hina, a mali leyi nga tirhi hi rhula ku masaka, hi rimela mitsumbula, hi xavisa swimati, hi ku yini i ya ka yena. A tinyoka leti hayi mina hi yanga ni tinyoka a nga hi komba ni tifutsu ni swiyini yini swiga swakudya swa hina. Atenção xibudu, começa a prestar atenção o que eu estou a falar, situação não está boa. Ankuma Xaugamo para ministro anganga ayambali mikati awuhlala umabhengele yini kungeje tingubo hlikala alisiya kuyambala thwasani lilache lo Xikwembu swo ka swi pasa, Xikwembu swo ka swi wulawula ayambala leswiyani swidloko leswiyani tipala leti Afrika a zama ku vitana Xikwembu ra swi wulawula. Loko se u paruriwile u tirha ni vanhu wa goka nsila liya para yi a chavisela wena mugawani sayela ngoti loko u tivi nchumu vuya ngwana swa ku wa xaniseka u ni swikarhana swa ku hambanahambana. Ti nyikele ti pati na Yesu Kristu, hi nga teki mali wa nyika tinhlanyi. Nili loko ili tinyanga lavaya hi mina lweyi na tivisa ka video ni kombela lweyi nga n'anga a ni femba. Loko a ni femba a khoma mufu wa mina ya n'wi hakela mali a to yi lava, ni tlhela ni n'wi nyika presenti como milori kurandero ni n'wi nyika homu. A ku na n'anga laha, n'wina mi nga fembiwa hi vamaluku lava va yo mi tekela mali ya n'wina a va khomanga vafi va n'wina. N'wina mi nga fembiwa deshi ku nghena mitiramu la ka lo Mozambique lomu a ku khomiwanga mufu wa wena u ku tekela mali wena. Pfuka hanya loko u ni swa ku ni wotisa hi tlhela va Chapata i nga ligari para ni ku pfuna na nga ta ku pfuna. I nga va loko u vagwa ligari hi njombo a ni na njombo mi na murhi wa njombo ni humile ka nsila leyi. Ligar 86 6 22 11 60 82 6 22 11 60 84 80 43 43 0 87 80 43 43 0. Ligar wotisa hambi loko u ni mutundu ta hisa mina u xatiara swa nchumu leswi na rhamba lweyi nga n'anga a ni lavanga ku ni femba na ku ni matelevisão a khoma mufu wa mina a wulawula ni n'wi hakela mali a to yi lava. Isidro Banzi a partir do posto administrativo de Xidengele